Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my home. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Cindy iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa itinaimbag nga oras dita estasyon ti radyo. Sapay kumata mapilimat dito pakasarita kan ayat may drama. May saak a single mother. 5 titawan jay anak mi kinirayan. Nagtalekak anak iden na kenkwana, uray no kontra dagiti naganak ko. Playboy ngamin ni Ryan. Ngem gapu tayo ayatek, inaklon ko ti kinatao na. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam as Cindy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. I get no letters in the mail. I've been forgotten. Saanen nga gawawid ni Ryan ni Jabalaymi. Anya? Pudnon sa tidamag ko nga dan babae na. Ay, saan ako na mas daaw? Idi pa'y laeng. Amo kon a playboy day ta arayan. Anya ti aramidak. Di naktumot ngamin dengdenggan idi. Namin ano nga imbagakken ka saan ka nga agtalekken kwa na. Oh, anya nga ita. Kasano kami ni ti anak ko. Ay, saan a solusyon day ta panagsangsangit mo akasta? Agtrabaho ka tapno mabiyag mo di anak mo. Bayam, isarek ka di pagtrabaho. Tatang, Apay. Kita man pa'y nagpakita ka dito'y balay. Apay, ida ka sa pulam. kwa. Awan ti may tulong ko kan ka Apolos. No dimngag ka kumaidi iti balakad ka. Di saan kumakasta. Agsagsagaba ka.
Masakit di apo ko, tatang. Anya, Nadengge. Aday di ospital. sa anak lasit gan o da ka sa pulam. Ni Ryan ngay. Saanan nga gawawid ije balay mi? Muklatan na. Adamanan babae na. Hindi lang maumuma iti babae. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko kan karayan. Anya ti bagamaya. Kasano, di kamot nagawawi dun. Agawid ako indon kayat ko tagawid. Kasano kamin ka ni baby? Masakit ti anak ta. Isukat at kayat tagawid takastaga. Ipatudon mo amin kanyak. Ha? Ala, mangipawida kiti kwarta. Umanay mo sigurong tilimagasot. Anya? Sa dino nga mintayan mo itaya. Ha? Hello, Ryan? Hello? Kumusta ni baby, Mare? Nababapay lang ti platelet na, pare. Ay, mabayag kami pa dito ospital. Ah, pare, among ka din mo sa dino tayan ni Ryan ita? Saan, Mare? Madanaganak. Di namot ibagan sa dino tayan na, pare. Ay, naglukumot dita akong pare kon. Saan pa nagpakpakita dito ospital? Pare, Mare, awatam da iti tulong ko. Imbagla paggatang nyo iti agas ni baby. Di kagdanag, padasak abirukan ni pare Ryan. agyaman ako na. Facebook, oh. Ha? Anya dayta? Ay, talaga a playboy. Adda kadwa na babae dito eh. Kita, noon niya tiinsurat na iji caption na. Hashtag my forever. Kunana? Awanan bain na talaga? Unay matandi kas tangararamidan ta sawak. Oo. Saan ka nagsangit ito Makita na tati among ta. Punasang kita dito talawam. Ryan, umay ka man dito eh. Agjimak pa'y manang. Di nakliklikan si Karayan. Umasidag ka dito eh. Ay, apo. Aramidan nakmat nga ubing. Apay aya. Anya jay nakita nga impose mo ijay Facebook? Anya day chay? Impose mo jay picture yu iti babaim. Di kalagbain. Addan asawa kan anak yo. Saan kami nagkasar ken ni Cindy? Api ngamin adi mo pakasaran. Gapo ta kayat mo pa itagbirok iti sabali? Ay narayan addan pamilyam. Saan kan abaro? Manang, aramidag ti kayat ko. Saan tak ko man nabiyangan? No kasta tirason mo. Pumanaw ka nga rod dito'y balay ko. Isumat lagayam adi kan agaw awid ijay balay yo. Taadamanin babaim. Ala, pumanaw ka dito'y.
simot dagiti aginam, pare. Binaybay amot idan. Imbag kumamat namang mangted ka iti sustento. Mangtudak to. Agberbero kak pa'y ngamin iti trabaho kita. Masyanak namin kini Mari Cindy. Basta kita kami. Si kalatan ti sangkadamag na. Agsangsangit. Baybay amlatan. Di ka lamaas yan. Bisita amat dagiti aginam, pare. Ited ko na ita kwarta, kas tulong ko kada kayo nga gina. Agyaman naktatang. Adamot din trabaho. Kahit, amuman, no sa dino ti ayan na dayta arayan. Binaybay akong tatang. Ada siguron sa bali a babae itibiyag na. Una, sigurado dayta. Masapul nga ag-move on akong tatang. Padakkilag ta anak ko nga uray syaklaan. Kat jakon mang namnama pa'y agsubli ni Ryan kanyak. Kasta alang ron. Agan up. Mabit lang! Kumusta kan, ading ko? Oh, si Kamad kaya manang. Umunag ka. Wan man, ta talaga akayat ka akasarita. Ala, agtugaw ka manang. Iso pa'y matlagayam to'y pagnanaadan nyo nga agina. Wan manang, Ayan nga di anak yo. napanag-eskwela. Saan ka din ang nagaw-awid ni Ryan? Saanan manang. Tinaudya pa nagsarita mi, kat idi nagsakit ti anak mi. Pinapanaw ko ijay balay, gapo itinakaro apong tot ko kankwana. Jak konsinsyon ti madi nga arami di kabsat ko, Cindy. Namin anon abi nagbagaak. Manang, Sikati kayat ko ang maasawa ni Ryan. Tamalaksid anasingpat ka, naanos ka pa'y. Ang bayam, taikarkararag kong agsublimat laang ni Ryan kada kayo. manang, ladingitak. Ngam ka po iti inaramid na kada kami nga agina. Jak maikari, no awatag tupay, no bilang. Madamdama, Cindy? Wan iso nga orayan nakto ha. Kasano no umay nakamanan dagasan di agar aram kan ka? Ay na, saanan nga agpakita pa'y kanyak dayjay, binasted kun. Sobra ka mat. Naibagakon kan ka. Diyak ko nagpaaram pa'y. Uston tinapasama kanyak. Nadidigra akon, friend. Makapakatawa mo't dayta reaksyon mo. Katpudnumot. Itad ko laangan ti amin na panawan kan oras ko iti anak ko. Sa bagay, sakit ti ulo laang dagita lalak. Wan manang. Awan mo ti masaraka ka trabaho diti Pilipinas. Kasano nga'y dagiti aginam? Isong araw da mapanak iti abroad, tapno may patuludak iti sustento di anak ko. Kalaat man day ta desisyon mo. Awan ti maitulong ko kan ka. Alain na iti abroad ni Pamela, manang. Kunakun ka. Asino manan day ta Pamela? Sabali manan ababaim? Ay na, Ryan. Kaano nga isardeng mo ti kinababairom?
Nag-order ka din iti kananta, friend. Aguray ka, adakit kitak dito Facebook. Anya man ang dayta. Daytoy daytoy nga jay bagbagak kan ka kayat ko nga ipakita kan ka. Oh, kitaang. Ladawan manan ni Ryan daytan. Di mo man ipakpakita kanyak. Sa bali man ang tekadwa na babae. Addada iti may sa restaurant ijay Dubai. Ay na, jak kaya takitaan dayta. Masurunak laan. Love mo pa'y laang ni Ryan na niya. Saanen? Nalipata kung dayta lalaki. Ipalpalagip mo pa'y lang amin. Bitter ka pa'y laang. In love ka pa'y laang ka ni Ryan. Saanen kunak lang arudan. Awanan tiriknak kunkuanaan niya. No saan ka bitter? Sige man nga Rod, kita man dagiti pictures da. Nan, kitaak nga rudan. Oh, dagitoy Apay ngamin ayata in black mo anaming pinsan ni Ryan. Tatang, inakagtrabahon. Itad yun ton iti apo ko iti balon na Aguray ka, manuti tawanan ti apo ko? Sa nga pulo nan Ay, Dandanin agradwar iti elementarya, tatang. kastaya. Ay na, kano lang idibasit pa'y. Ay, wan nga rod. Agpagradwar tayon ton, tatang. Da kayon to ti umulo iti stage naawatan na ti diploma na. Anya, siyak. Da kayo nga rod ti kayat na amang kadwakan kwa na, tatang. Apay ngay asaan ani Ryan? Apay manan aya adi nakamat yun ay taanagan. Ay. Di na ka nauawagan ayan ni Ryan. Ay na, apay ko mga awagan nak, tatang. Kan maysa, adun ti babae na. Jak pagan ano tikas jak klase ti lalaki, tatang. Cindy, busy kamot launay. Kan kanayon ka pa nga overtime. Ay, kasapulan, friend. Tane, dumakdak kelan ti anak ko. Aday bagakan ka. Anya dayta? Isardang mo pa'y aday tar aramidam. Sika talaga. Disturbo ka. Anya nga minti bagam aya. Nag-message kanyak ni Ryan idirabi. Anya ko maita. Kaya't nakakano ang makasarita. Tapay pay laeng. Amom, panagriknak. Kasla kayat na ti makisinubyan kan ka. Ay na, saan na mapasamak dayta? Nagbalbaliw nga tan-a, friend. Jak mamati. Agawid ka no iti mabiit. Iso nga imbagak ang makipagkita laangan kan ka, tapno makapagsarita kayo. Ay naading ko. Limok magkaanagapoy di abroad
Wan manang. Liniklikak ngamin ti bisyo di abroad. Ultimo sigarilyo, inikat kon. Ay, kat nasaya at ano kasta. Aywan gaya manang. Nagkita kayo kadikan ni Cindy? Saan pa'y mat? Apay. Kaya't ko kumama ka sa Rita. Amo ka na dagsan ti basol ko. Iso mabainak. Ay, kat tulungan ka no day tati kayat mo. Agyaman manang. Day tapay ti may sarason no apay anagawidak. Makisinublan ka kan kwa na? Uwan ko manang. Bayam, takasaritak ni Cindy. Sigurado ka nga awanan babaim? Nabayagan nga awan, manang. Nagbalbaliw ako. Mo, Cindy. Ni, umunag ka amanang. Ay, adda ka duhak. Mabalin ka di apastre kan tamat. Wen manang. Sino ka? Kumusta ka, Cindy? Ape ang nagpakita ka pailaan. Cindy, ading ko. Mabalin ka ding agsasarita tayo. Nagpakpakaasi ngamin ni Ryan. Iso akinuyog ko. Di ka madanagan. Nagbalbaliwan ti kabsat ko. Kaya't na ti agsubli kada kayo nga agina. Iso apang nga asim. Ikam kumapay iti may kadwa agundaway. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Asino akuma asaan amamakawan, Mr. Lonely. Pinakawan ko ni Ryan ket nagsinubyan kami. Takinapudno na, isupay laeng ti ay ayatek. Plano mi meten ti agkalaysa. Alakastan ket agyaman iting kay panangid drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Cindy. Agyaman kami matpagayam as Cindy tingka panangipatulod iti pakasaritaam. Pudno launay, anasken amamakawan tayo kadagiti nakabasol kada tayo. Sapay la kuma, tayo ti panagsublin ni Ryan ken ka, kat naragsaken, ti panagdenayo. Sapay la kuma, taking kinaawatan kayo akanayon, tapno natalinaay ti pagtaengan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan as Cindy, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.